Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu makuru meza nk'aya ngaya. N'umunsi w'ejo rero aho Perezida Kagame yakiriye Ambasaderi Eric Nidla urangije rero inshingano ze. Ni Perezida rero Kagame aho yakiriye muri village Urugwiro Ambasaderi wa Amerika muri Rwanda Eric Nidla amusezeraho rero kuko arangije inshingano ze. Na Ambasaderi rero Eric Nidla yemejwe rero nka Ambasaderi wa Amerika mu Rwanda muri Kanama mwaka wa 2022 na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Uyu mudiplomate rero yarahiriye inshingano zo guhagararira Amerika mu Rwanda muri Kanama 2023. Nidla rero yakunze rero kugaragara kenshi ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko rero yasuye bimwe mu bici nyaburanga by'u Rwanda kandi rero yabyishimiye by'akarusho akandika mu Kinyarwanda. Amerika rero ifatanya n'u Rwanda mu nzego zitandukanye nk'ubuvugizi, imibereho myiza y'abaturage, uburezi, igisirikare ndetse n'ibindi. Nk'urugero rero kwa gatanu Ukuboza 2025 u Rwanda na Amerika rero byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu rwego rw'ubuzima afite agaciro rero ka miliyoni 228 z'amadolari akubiyemo rero intego yo gushyigikira urwego rw'ubuzima mu Rwanda. Raporo y'ibikorwa byo muri 2024 y'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB yagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ishoramari ryagera rero kuri miliyoni 441 yashowe rero mu mishinga 31 itandukanye. Ubucuruzi rero bw'ibicuruzwa na serivisi hagati y'u Rwanda na Amerika muri 2024 bwari bufite agaciro ka miliyoni 368. Ibicuruzwa rero byoherekanyijwe n'impande zombi bifite rero agaciro ka miliyoni 74 z'amadolari, naho agaciro ka serivisi kari kuri miliyoni 294 z'amadolari. Eric Nidla rero ni umwe rero mu badiplomate bakuru ba Amerika yamaze rero igihe ari charge d'affaires w'agateganyo muri ambasade ya Amerika muri Kenya guhera rero muri Mutarama 2021. Yatangiye rero inshingano muri Kenya muri 2017 nk'umujyanama mu bya politiki. Mbere yaho yakoze izo nshingano muri ambasade y'i Manila muri Philippines, anaba rero umujyanama wungirije mu bya politiki muri ambasade y'i Bangkok muri Thailand. Mu mpera rero z'Ukuboza 2025 Trump yatangaje ko yahamagaje ba ambasaderi 29 barimo 13 bo muri Afrika na Eric Nidla wo mu Rwanda yari mu burabo bahamagajwe. Ni icyemezo rero cyafashwe mu buryo bwo kugendera muri gahunda nshya ya Amerika mu bijyanye na diplomasi. Bamwe rero mu bayobozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko abayobozi ba ambasade uko ari 29 babwiwe ko imirimo yabo izarangira muri Mutarama 2026. Mu mafoto rero nk'uko muri buze kugenda mubibona nuko basezeranyeho na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nakagaruka rero reka mbarekereho ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho rero batanze noneho impushya zo gutwara ibinyabiziga by AFC 23. Ababishinzwe rero batanze ku bamotari bagera muri 400 amajire ndetse n'amapermis de conduire bitewe n'ibinyabiziga bafite, ndetse kandi bamuritse rero amazi abaturage bishimiye cyane bagejejweho nyuma y'igihe kinini agace katagerwamo n'amazi. Ni byinshi rero muri buze kugenda mubona The Quick Times News ihora ibaheregezaho amakuru meza kandi atandukanye. Wowe kora subscribe. Ukiingiza kwenye chuma ambayo kwenye apare ambayo inahusika utaona kweli kweli kama huyu mtu anatokea ndani ya hiyo instrument yenyewe tatumikisha. Ni huyu mtu, ni kusema hauwezi ukaipirate. Ukiipirate utakamatiwa. Alafu tukapana na hilo logo tukaitia kwenye pikipiki. Ukiona hii namba ambayo inakuwa hapa ndio namba ambayo inakuja vile vile kwenye karte ya kwake, na ndio namba yake ambayo aliweza kujiorozesha kwayo.
Alafu tunapana na gilet, ni hiyo namba ndio inatokea hapo, na hiyo code kie shuti ilikuwa kama mbele upate vitambulisho, nafaa kwanza ukuwe na hiyo pikipiki ya kwako, unakuja na document ambayo iliweza kupermettre ununue, donc kama vile resi ama carte rose kama uko nayo. Alafu tunaona kama hiyo vitambulisho ya kwako inaambatana kabisa na hiyo madocument ambao umeweza kutupatia. Leo tulidisponibilize gilet 450 na itaendelea kwa kuwa wale ndio walikuwa ndani ya mpango, wale ndio waliweza kukamata identification. Tunangoja mwisho wa hii mwezi ya kwanza tutapase immédiatement kwa impression ya hiyo magile ya wale watu wa DEPNE, nao mwanzo wa mwezi wa pili tutawapatia gilet. Pour les motards, cette dotation va leur permettre de dénicher tous les faux motards qui se cachent derrière cette profession qui fait vivre plusieurs familles. Bametupatia gilet, bametupatia carte de service, bametupatia logo juu ya visibilité na sécurité aussi. Bon, hii gilet yenye bamenipatia itanisaidia kwa kusekirize kazi yangu juu ya kuifanya avec succès, parce que wakati yenye niko ndani ya kazi wa infiltré hawataingia ndani ya kazi juu hawana hii gilet, hawana dokima yoyote, na mtu mwenye anapenda akue kumustari anapasha kuya hapa ku hotel du gouvernement, anafanya identification. Baada ya kufanya identification banampatia gilet juu ya kumpermettre kufanya kazi yake vizuri na vile bila unyanyasi kazini mwake. Signalons que cette campagne de distribution va s'étendre dans tous les territoires déjà libérés par le mouvement AFC M23 et les conducteurs de motocycles sont aussi concernés par cette distribution de gilets et autres accessoires, mais devront patienter pour quelques semaines. Jua niko na tulishapata mai ya mzuri tamu sana. Kibua. Merci sana, Mungu mubariki, aendelee maendeleo kabisa, aendeleshe vraiment. Nashukuru Magufuli. Mungu aendelee, Mungu amubariki. Nangu ni Nyanza Limana Katumwa Kabyana na Katamaya. Najisikia mzuri, tulishapata mai ya mzuri. Kuna depuis baba yetu wazazi wetu wote na bako na baishazaliwa huko Kibumba na kukwake mai, lakini mtapiga asante sana, watatuletea mai na mkartie juu tungali na choka tu, tuko na itosha mmoja. Ambia asante. Hapo Kibumba watu wanayara hapa na bako na shota mai. Mimi depuis nizaliwa ndio kupata mai ya mzuri hapa. Ndio depuis nizaliwa. Viongozi wa M23 hii kitendo cha wanafanya ni kitendo cha muhimu sana kwa population yote kwa ujumla, na wanaendelea waambia aseme tena wanakosa kura hivi waishapata mai, asema wasaidie wapate na umeme. Ni ombi, tunamuomba kabisa aende asonge mbele na jikazi atusaidie tena, na hii population vishapata mai ipate na kura. Umeenda kwa Mai kumaya ya Kibumba. Furahi sana jina tutafanya. Kwa tunamfelicite sana kwa kazi ile afanya hapa Kibumba. Furahi sana sie wakazi ya Kibumba, tulikuwa tuna mai, tunafurahi kazi yake anafanya hapa Kibumba. Furahi sana. Sa depana ngi tunaona mai nafika Kibumba, tunafurahi sana. Kwa hiyo tunafika tena kwa mai. Na mai ni mzuri sana, hailombe dawa, Vraiment tunashukuru sana, tunasema Mungu ambariki sana na endelee kumbariki, endelee kumtia nguvu. Capitale centre-ville. Siko sadi mutu muswa utimboka aiba kite kurenza wana kangami. Europesa mabe atakuna Venezuela. Eza boete.
Pour exemple, la journée. Pour votre vacances, vous avez l'image à Kala, les autres journées. Les autres alliés, le 14. Il y a mercredi. Janvier 2026. Janvier 2026. Il y a un boulot et bêti mabo et batera c'est tout. Bah chinois bah baby ça. Un pourtant japonais sali poids lourd. Poids lourd prendre sa mouké d'indarate. Tilelo. C'est que chef a fait ça makambuna bah japonais. Au bateau bah zo sunga été. Merci. On va téléphoner. Téléphone. Ah? Pas téléphone, Dimi.